It's a very good morning. It's a very good morning. It's a very good morning and a warm welcome in this act of worship in a form of a morning prayer. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane lobe nathi nalo nathi sigcwele ngaphakathi kwethu the joy of the expectation of the coming of our Lord Jesus Christ. Lokho ngilokugcwele kithi kwekuthi masinyane umyeni wethu sizabe sinaye masinyane lapha noma kwelizayo kodwa nolokusalako what we are waiting for kwekuthi sibe nemyeni wethu Kristu lokumyena ayinkosi nemyeni webandla lakhe. Let us pray. Sithandaza egameni laNkulunkulu Yise nendothana namoya ingcwele. Amen. Babelolungile sesibongile Nkosi ekseni. Sibonga Nkosi lelithuba lemkhuleko losiphe lona. Namanje ke Nkosi sesiqhubekele embili singena kulomkhuleko lohambisana netifundvo siyathandaza Nkosi kwekuthi phinda uNkulunkulu ubhule emahlathi uvule indlela ehlane kalahlonga sibi la kungabonakali khona emuva noma embili sivulele uNkulunkulu wethu ngoba thina lesihamba nawe sihamba nemnqobi sihamba nalokhuluma into tendeke sihamba nalowathi akube nje kwabanje. Babe wethu lona amandla onke siyakubonga ke Nkosi kulomzuzu Nkosi babe wethu lona amandla onke lesingena kiwo singanibali Nkosi wekuthi wena uNkulunkulu uhleli njalo indlebe yakho ivulekele Nkosi imikhuleko yalabangcwele bakho labanye Nkosi esikhathini esiyenda abakhona kwakona kukhuleka kodwa Nkosi dinyembeti dihlala njalo tikudla kwabo busuku nemini ngenxa uNkulunkulu wethu lona amandla onke yetinto lababhekana nato ekuphileni kwabo. Sithi ke Nkosi kulomzuzu sisangena siyakhunjutwa Nkosi kwekuthi tinto atiqali la tiphelele la tinto atiqhubeki la tiphelele la tinto kodwa Nkosi siyatshelwa ukuthi lokunene ngilokya lesisaya kubo uNkulunkulu siside kwekuthi Nkosi sisabuka into letendekako la but ifocus yethu lenkulu ibe lembili la sibheke khona la sibitelwe khona. Babe siyathandaza Nkosi ekseni bani nathi Nkosi yemusa usihambele uNkulunkulu wethu babe wethu lona amandla onke shaya ubhubhise Nkosi konke loku encroachako kodwa Nkosi sitholakale sibakho uNkulunkulu wethu emikhulekweni ekwenteni babe wethu lona amandla onke ngenxa Nkosi yegama lakho manje naphakade. Amen. Asihlole sivume emaphutha ethu. uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe uliqala lethu sonile ngeqabanga nangekukhuluma nangekwenta nangekungakwenti libe kufanele sikwente ngenxa yendothane yakho Kristu inkosi yethu siyithethelele konke lesekwencile usende sikhonde ngekhamba lokusha udeli igama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla sawukele sithelele into tethu sigcine ekulungeni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Namhlanje ekseni bazalwane sitawuqala ngemahubo as usual njengenhlala yenta emahubo 45 nemahubo 46 Psalms 45 and Psalms 45 and 46. Inhlitiyo yami itsinzekile ngalendzaba ngigenqeta nginkentete ngibalisa ngetibongo enkosini lulwimi lwami lunjengalobhalako
lobhala ngebungcweti awusemhle nekatsini uphuma embili umlomo wakho uphuphuma umusa ngoba uNkulunkulu ukubusisile busise phakathe naphakathe hawe lemaqhawe bophela inkemba yakho elukhalweni lwakho uhlome ngenkathimlo yakho nangebukhosi bakho yebo gibela ngebukhosi bakho uphume impi uye unqoba umele iqiniso uvikele kulunga sengathi isandla sakho sangasekudla singafundzisa imisebenzi yakho lesabekayo imicibisholo yakho iyakhalipha ihlaba inhlitiyo yetitha tenkosi udle netive utilahle phansi kwakho sihlalo sakho sebukhosi uNkulunkulu saphakathe naphakathe kubusa kwakho kumsulwa akukhethi kulunga uyakuthanda kodwa uyakudonsa lokubi ngawo-ke uNkulunkulu lo uNkulunkulu wakho ukugqobile ngemafutha enjabulo wakuphakamisa ngetulo kwebangani bakho donke tingubo takho titselwe ngemakha emure newenhlaba newempepho esigodlweni lesihlotshiswe ngekwematinyo endlovu kuvakala tinzambo letikhala kamnanzi naletithokotisako emadvodzakati emakhosi asemkhatsini kwete ntombi takho telikhetselo nasesandleni sakho sekudla kume indlovukati levunule tembatho tegolide ase-Ofri kuwe-ke ndvodzakati yami ngithi vula indlebe yakho ulalele naku lengushoko sikhohlwe sivesa kini nebakeni lobuhle bakho ke buyakuyikhanga lenkosi uyithobele ngobe ingumyeni wakho wena ndvodzakati yaseThire tinjinga tiyawuthi incengela kuwe ngekukulethela tipho betela kodwa lokusesigodlweni inkosatana yembethe tingubo letelukwe ngegolide imikiswa enkosini yembethe bukhatikati ihamba netintombi letitimbelekedele letishuqa emva kwayo nato tiyakuyo bamikiswa kuyo ngekujabula nangekuthakasa nabangena esigodlweni senkosi emadvodzana akho nkosi ayakuba setikhundleni taboyise uyakuwabeka abetikhulu even lonke ligama lakho ngiyakulenta likhunjulwe titukulwane ngetitukulwane ngawo-ke tive tiyakubonga kude kube phakathe naphakathe uNkulunkulu siphephelo sethu nemandla ethu utholakala alusito ekuhluphekeni
ngako-ke kude lesikwesabako noma kuguquka umhlaba utanyatanyiswe noma intaba tingaqwile ekujuleni kwelwandle noma elwandle lugubha luhlokoma noma tindzaba tinyakatiswa lulaka lwalo ukhona umfula lwenemfudlane lejabulisa labo labasekhaya laNkulunkulu endlini lengcwele yalosethi kwabo bonke uNkulunkulu uhlala kulelo khaya lingeke litanyatanyiswe uNkulunkulu uyawulisitha ekuseni etatsakusa tive tiyavungama imibuso iyatamatama uvakalisa livi lakhe umhlaba uncibilike uNkulunkulu somandla unathi uNkulunkulu waJakobe usiphephelo sethu Wotani nitewubona imisebenzi yaSimakathe emhlabeni wende tindlo letimangalisako uvimba aqede timbi ukuthi tiqhubeke emhlabeni wonke jikelele ufohlota bujoki ephule isikhala tincola atishise ngemlilo yena uthi yekelani kulwa kufanele nathi ukuthi mine nginguNkulunkulu ngingamela tive kanye nemhlaba wonke uNkulunkulu somandla unathi uNkulunkulu waJakobe usiphephelo sethu akuthunyiswe uyise neNdodana naMoya Engcwele njengoba bekunjalo eqaleni kusenjalo nanyalo kuyakuba njalo kude ebeleni nanini amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni Elidala sibhaliwe encwadini yeProphet Zechariah chapter 3 we are reading from verse 1 to the end. Simakathe wabese uyangibonisa Joshua Simakathe wabe sewungibonisa Joshua umpristi omkhulu embe kwengelosi yaSimakathe naSathane ngasesandleni sakhe sekudla ade kummangalela. Simakathe wakhuluma kuSathane wathi Simakathe uyakwekhuda wena Sathane. Simakathe lokhethe iJerusalema uyakwekhuda lendvodza ayisiyo sikhuni lesivuthako yini lesephulwe emlilweni. Joshua abembethe tembatho letingcolile ngesikhathi aseme embiwalengelosi. Lengelosi iyakhuluma kulaba sithi laba beme embiwayo yathi mkhumuleni letimpahla takhe letingcolile. Yakhuluma kuJoshua yathi ase ubuke sono sakho sengisisusile futhi ngitakwembathisa imijiva lehlantekile lemihle kakhulu ngase ngithi
mshuquliseni ngemshuqulo lohlobile. Nako bamshuqulisa ngemshuqulo lohlobile enhloko yakhe, bamembathisa ngesikhathi ingelosi yasemakade isemile eceleni kwakhe. Ingelosi yasemakade yathembisa Joshua yathi, naku lokushiwo nguSimakade lo nguSomandla uthi, na utawuhamba etindleleni tami ugcine imiyalo yami, indlu yami ke uyakuyibusa uphathe netibuya telithembeli lami. Mine ngiyawunika indzawo emkhatsini waletingelosi letime lapha. Lalela la, wena mpristi lomkhulu Joshua kanye nalabo bangani bakho labahleti embi kwakho, labangemadvodzana lasibonakaliso setintfo letitako, ngitawuletsa inceku yami ligala, buka, litshe lengilimise embi kwa Joshua, kunemehlo lasikhombisa kulelitshe linye. Mina ngitawuqopha umbhalo kulo, nesono salelive ngiyawusisusa ngalanga linye, kusho Simakade lo nguSomandla. Ngalelo langa ngilona lowo wena uyawumema makhelwane wakhe ukuthi ate uhlala ngekuthula ngaphansi kwemvini nemkhiwa wakhe, usho Simakade lo nguSomandla. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni lelisha sibhaliwe encwadini yesambulo sahluko 4, sifunda kusukela verse 1 kuya 8. Revelations chapter 4 from verse 1 to 8. Emva kwaloko ngathi ngiyabuka, ngabona umnyango uvuliwe ezulwini. Livi lekuqala lengaliva likhuluma kimi lalifanana neliqilongo lathi, yenyukela la, ngitawukhombisa lokho lokufanele kwenteke emva kwalokho. Masinyane ngapha kumoya kwabonakala ezulwini kume sihlalo sebukhosi, kukhona bekahleti kuso, nalo bekahleti kuso abenebuso lobukhathimlisa kwelitshe lejasipe nesadiyu. Lesihlalo sebukhosi sasitungeletwe umushi wenkosazana lofanana nelitshe leliluhlata leliligugu. Sihlalo sebukhosi sasitungeletwe letinye tihlalo tebukhosi letatingema-24 lekwakuhleli kuto emalunga labangema-24. Lamalunga abembethe tingubo letimhlophe, afake nemiqhele yegolide etinhloko tawo. Kulesihlalo sebukhosi bekuphuma imibane nemavi nekujuma. Embi kwaso bekuvutsa tihlwane letisikhombisa letingimimoya lesikhombisa yaNkulunkulu.
Embi kwesihlalo sebukhosi kwakukhona lokwakunje nelwandle loluyingilazi. Lolwalukhanya kubonakale ngale. Kwakutungelete sihlalo sebukhosi. Kulolo nakulolo luhlendlo. Tidalwa letine. Leso naleso sinemehlo lamanyenti. Ngembili langemuva. Sidalwa sekuqala sasifanana nelibhubesi. Sesibili sifanana nelithole. Sesithathu sifanana nebuso bemuntu. Sesine sifanana nelusweti lolundizako. Tonke letidalwa letine tatine maphiko lasithupha. Sisinye tinemehlo yonke indzawo, ngephandle nangekhatsi. Tatihlabela imini nebusuku tingakhawuli. Tithi ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi uNkulunkulu Somandla. Labe khona nalokhona nalodawo. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, siyasondela phambi kwakho. Sithi lahla inyanzana. Kuwe wena wedwa Nkosi lobusa umhlaba wonke. Kuwe wena wedwa simakade lokude lokufihlakele ebukhoneni bakho. Babe sikudumisa singakhawuli ngenxa yemisebenzi yakho lemihle loyentela abantu bakho. Siyakubona uNkulunkulu wethu lonamandla onke ukuthi uyinkosi yemakhosi, inkosi lenemandla, inkosi lengimqibisholo yona qobo lwayo. Babe sisondela kuwe, sibonga Nkosi nanguprofeti Zachariah naye uveta umbono la ubona wabona Joshua umpristi lomkhulu, wabona Simakadze, wabona Sathane eme ngesikuhla atomangala, atobeka liqala lompristi lomkhulu. Vele Nkosi lompristi lomkhulu nasifunda imibhalo ithi bekagqoke impahla letingqolile, lokusho ukuthi imisebenzi yakhe yayimibi. Sathane amangalela ngenxa yento lepractical, amangalela ngetintfo lebekangito lompristi. Oh Nkosi, kodwa kuyevakala ukuthi ingelosi yakhuluma yathi mkhumuleni letimpahla letingqolile lompristi, nalapha enhloko nimshuqule nesishuqulo lesihlobile, nimembathise timpahla letihlobile. Oh Nkosi, siyabonga Nkosi ukuthi
nakuba Nkosi simangalelwa imisha ngemalanga. Nyalo Nkosi awusesingelosi leme ikhuluma lawo magama kodwa nguJesu. Lothi Baba indethelelo. Ngoba Nkosi sona mihla yonke le inyama yethu Nkosi ihalela indoda lelive. Sithi thola Nkosi siphambana nentando yakho ngendlela nje lesikabanga ngayo. Singakaqali kwenda sisaqabanga nje silahleke ngempela Nkosi phambi kwakho. Kube imicabango yethu beyingembulwa ibekwe ebaleni bantu bangabumangala. Sitha sibambe lokho kube ngemazibithi. Uthi buka bekaqabangani. Buka uqabangani kwanyalo. Kodwa umpristi lomkhulu lo alingwa ngayo yonke indlela. Kodwa wangede wona wasethwalela kona wethu. Wasithwalela amaqala ethu. Suma eme phambi kwesihlalo. Athi Baba ngaba bakaqabangi lokho. Nguye yena lo fakele imicabango lemibi lapha kubo. Kodwa Baba ngabafela. Ingadi ya Jesu isikhulumele. Ingadi ya Jesu ikhulume ukuthi Satan has hired this your child to be a vehicle, to be a transport, to reach out, to kill people, to cause conflict. Oh my God. Siyabonga Nkosi. You give us second chance now and again. You never stop, oh God, giving us chances. Uthi hamba qhubeke nemsebenzi. Uhambe letindlela tami. Lo msebenzi wami uphatha kahle. Ukhuluma nalo priest lo somqokisile. Nkosi ekseni sesiqokisiwe. Nangenxa yelivi lakho. Nangenxa yekukhulekelwa nguJesu. Sicela uNkulunkulu siphe amandla ekuma phambi kwakho. Singede salahlekelana nawe. Singede sakuphoqa endleleni. Ludumo nemandla netibongo kukufanele wena wethu Jesu ngoku nangunaphakade. In Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. Siyabonga bazalwane kakhulu. This is a golden opportunity. Lokho ukuthi we sit around the table. We dine together with Christ. Siyadla. La sihleli khona. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Asasijike emakethe. Siyabuya. Amen. Oh, hallelujah.